Assalamu alaikum, урматтуу мусулмандар туугандар. Биз менен чогуу зыярат кылган умрага келген жамаат музейде эс алып атат. Сон баштан бара берет. Ажакабыз биз менен сүрөткө түшөлүп атат. Кең, тартың онда сүрөткө. Ажака, тартың. Тартып кой бери. Мына видеого тартып кой. Машалла. Тарттың ба? Бул 200 жылдын нары берисиндеги музей. Аталышы Амуди деп коет. Ошол Шейх Амудтун музейи. Өз атайын даярдаган. Мына Кыргызстандан келген биз менен чогуу жүргөн. Прямо бейишке кире турган жамаат, машалла. Ибадатты өтө катуу кылышты. Бүгүн бир аз эс алыш үчүн Кызыл деңизге карап жөнөдүк. Жолдо токтоп, ушул музейге жолубуз түштү. Сиздерге да көрсөтүп коелу, келгенде коюңуздар. Бисмилла дегенде эле мына илгерки кудук. Андай кожадан челек жасашкан үйлөр. Не деп коет? Мында махзан деп коет. Подвал ичинде данек, тамак-самак, эски холодильник, мурда холодильник. Кимдир бирөөгө кызык, ошон үчүн көрсөтүп коелу. Биздин каналыбыздан алыс кетпегиле. Мына бул. Кирпич экен. Мына ичинде суу. Мына биздегидей эле жел бешик. 5 баланы тургузуп коюптур. Кажылары сурат келип түшүп атат. Кухня. Буларда эме деген нерсе бар да. Фул деген тамак бар да. Лоячы. Ошодон тамагы ушунун ичинде бышырышат. Чыны пияла эле биздикиндей эле. Пияла. Биздикилер көрөнгө деп. Эй, жигит. Магазин. Могул жердеги буюмдар бизге тааныш болсо керек. Бизге көпчүлүк тааныш. Ким кайсы буюмдун атын билсе комментарийге жазып коюңуздар, карасаңыздар. Көргүзгөн да бул. Атка така, такалай турган эмерек, кашлагыч, жер чапкыч, кайчылар, койдун жүнүн ала турган нерсе, дагы ким нени көрүп атат? Аттары. Чырак. Мына нерсеге менин акылым жетпеди, айтып коюңуздар. Эмне экен мына? Отты. Көрүп да? Басканда мына бар. Ошондой экен. Алла разы болсун, Ажака. Муну иштейт экен дагы элечи. Mana. Мына кайда иттагана мына алабызда күйөт. Азыр мына. Мына бул жаңы механизм окшойт, а? Бул Мынанын ордуна мына эле мурун. Илгери ошол эле. Кийин жаңыланганда буга өтүп кетти. Бул чоң болот эле. Азыр умный котелдор чыкты дагы өзү менен өзү. Ток менен иштеп турат. Өтүп коюп. Аксакалдар отуруп алып түп менен мүтүп эле бу ягын угат. Мына ажатабыз 80 жашта, машалла. Бизге көп нерселерден пайдаланып. Көп жашаган чынында билет да. Көптү көргөн дагы билет, бирок көп жашаган адам көп көрүп коет экен. Идиштер көбүнчө төөнүн сүтү, булар кымыз кылбайт. Бизде деле ушул идиштерди ата бабабыз колдонуп келген. Бул будай сапырат эле го биздегилер, вентилятор. Мына соко. Мына болбосо жер айдамай. Соко. Бул музейдин башка музейлердин артыкчылыгы кармалап көрсө болот баардык нерсеничи. Даратканалар бар. Так, бисмилла дегенде, музейдин атын тартып коелу. Мына мечет илгерки. Ушундай ылайдан эле үй салып эле жашашкан. Анан заман өнүгүш менен өнүгүп, цемент менен жакшынакай талаптагыдай үй салынып калган да, мечиттер дагычы. Мынакей. Эски 100 жыл наркы мечиттерде, 100 жыл, 150 жыл. Азыр биз кухня экен, той өткөрө турганчы. Бар көрсөтүп коеюн, а? Кимдир бирөөгө кызык болсо.
Bizdeki oçok. Men krышасын süzüp aldım. Endi turpak. Başka işte. Mümkün ayağı pas bolğon. Biz bu video men alaqsız ketip qapmiz. Mına çay. Bular da aябай çay, кофе, авторитет азырга чейин ичет, ушундай идиштерди колдонуп. Alhamdulillah. Mına казан. Ушундай неме деген тамак авторитетлардачы. Манди деген тамак бар. Анан дагы неме деген тамактар бар. Күрүштү дымдап алган казандачы. Төл этине баягы хаши деп хаши баша деген кафеде бышырышат да. Жер казан. Жер тандыр деген астахат. Муну билсеңиздер керек. Микроскоп эме. Дүрбү алысты көрө турат. Окей. Жаңы музейдин ичин кондиционер орнотуп коюптур. Өткөндөрү жок эле. Окей, жаңы коюп койгон. Эч бир музейде андай жаа болбосо керек. Ахи, мүмкүн тамсек, азыр? Азыр биз жаа атабыз. Азыр видео емши. Видео? На, видео хат. Бисмилlah. Жааларда мескирип калыптыр. Ошондо болсо эми аракет кылып көрө берейин. Жумоң. Кете калды. Паш, камелек. О, бисмилlah. Биздеги эле камелектер. Тегиз койдук. Камелекти колдонгонбуз да. Ана жаасынын октору жакшы эмес, ошон үчүн кетпей калды. Bu acı başı çatı çatal ve kaldı özür monda del çarlap kaldır. Kamilege jakıştı eken. Yecüz. Ne yecüz. Naka. Acata da tegiz koydu. Maşallah. Bizning jamoatımızda bardık özgöçe eken. Jönök öy jok eken. Bardığı күчтүүлөр eken. Maşallah. Naka. Negizgi bölүгүнө жеттик. Bismillah degende эле могу жерде сүрөттөрдөн башталган. Бир жылы мына Кабанын ичи суу баскан, ошонун сүрөт тартылып калыптыр. Бирөө чагат жүрөт го Кабаны. Көчөлөр. Менчи мына Масхала көчөсү сейрем. Эски. Бул эшиктери муң абалы. Мына ал Кабанын эшигинин ключ экен, илгери. Кофл деп турат. Кабанын материалы жылда алмашат, быйыл да ажылыкта алмашты го. Эшиги, Кабанын эшиги, бирок өзүнүн эшиги эмес, жасалган да. Окшоп турупчу. Ал жерден сүрөтү ажарласып атынча. Камера, кең. Сүрөткө тартабыз. Кылычты карабаң, Алинин кылычы. Аллаху акбар. أنا فيديو. لا لا مو فيديو، فوتو كاميرا. لا فيديو أنا أفعل. طب حتى أنا صورت بسرعة. أنا أصور. هذا يجي زحمة ترى وين شيء. تمام صورت أنا. فيديو وش هيك لاين. أنا ورز شبكة نجي. أجاك. بيشطر. لا وتا مو نارشين يقعد ما تبشسن. تشين صدق. جيد ما شاء الله. جيد. جيدون. تمام. ها صور اللي هناك ولا الشاي. أجاك نام جيبايس به. راتسان غرمان. نا تمر دوبنو جين. اوكي صبر هنا سلاح هنا. والتر أروجا منه مون بربيسمه. اوكي. هذا تقية. هذا تقية. بسم الله. أيوة. هذا كبير عليه. خلال جيد هذا. لا يمشي. صبر. واجا وعرب ترتوانız bunu gibi ele koysun dedi. Udobnu yürağın bir eyle dedi.
Zulkarnayn'ın şunu صور استاذ Yeki bizden. О, تعالي تعالي Zulkarnayn'ın şafı demesi takıyası. رسم هنا باب كاميرا Mınake, Hacı Taz. Maşallah. Ya Hacı Taz siz nergenç durmayız mı? الله Allah. Hoşil. عسكر Askar, tamam. Sırtka tartıp koydun. Ana Çıngiz Han'ın dokuları. Endi daha bir Hacı Taz sulu bultat. Mına 3 Karol. Hazır mına ol krasavчык işlettet da. Orta krasavчык. Mına ol odan ortarak, mına общий krasavчык bolgan da. Arap memleketinin bardığını etkende. Saud Arabiyanın Karol'dur. Mutluğa düştün mü? Bunlar da buna üçe. Arap memleketin ne gizleyicileri mi? Жоқ, Karol'dur da. Mına akça berdikler eken. Çalsa bolbaydı. Jölle görgün ha. Bunlardan var. Bularda da barken. Kabanın sürötü. Kabanın üstü kандай bolot degenlerge ушундай болот. Bizde tam бар, шипірі жоқ. Üstüne çıkıp adam basa тұрған. İçi Kabanın içi 6 türkükten bolot. 4 burçuna 4 türkük. Анын ортосунда да берге bir 2 ta türkük var. Mınake Hajar Asad narkı burçagında eken da. Mına burçagında eken. Neke maşina eken. Önce de bıçakta kalma flört kutusunda. Katuşanın oğlu eken. Biraz bilsem ne saldırır. Gaz beres mi? سلاكم ما كبا يعرف يقمر حاجه قرات أنا غلط. عندي سنين Buna bizim Necati az bir ماما sulu ماما olsun. لا لاحقيني هناك انسايت يا ماما انسايت Bizim Necati'larda bir sulu tutar. ما في مشكلة دائما تجيب 3-4 باصات ايش في فايدة بس انت يبغى ناس Yalla. يعطيك بس خلاص Anantı giy körse de olur dedi. Giybeyiz paya şaka bir de. Giyin onu. Mekana. Na bizdekilerden mi? Olacak biraz tığım bolkattı sıkka çıkağız. Firavun'un sögün koyup koyamda olur geçe. Bu yerde neyse şu jasalan buldu leçe. Egipet'te Ramses'te turat. Bizde geleli gerek telefon var. O piyanina. İşte kadim gider abaç. Televizyonda girmeseydi toğandan. Şu televizyonda alğan için qancha yüble vaqtlı olğan rahmat aytıpçı. Hazır LED ekran altırsıngan bir-birinden razı olması gerek topçuluk zamanında. Qanchalagan жылдар turgan, onday radiolar turgan. boleh Bizim Necati'lar daha bir sıra giyin atat. Oho! Necati'miz Karol boldu. Bizden aravan. Oho! Kaçtınızlar? Süretka tartıp koyalım. Ayna qital. Yalla. يا حجي صبر ماشي.
Сен тургула дейт. Аны кылычтарын колуна карматат, анан светке чыгат. Yalla bereke. Kılın. Gülün adat. Negize Kırgızstandan gelgenler bari suluğuz, aytıp koyun anlaçı. Başkalar kapı olmasın. Maşallah. Çıktık. Keyinki bölügüne. İlgerike kreslolar. Nal külüştür. Türleri menimce. Sen su quyup qo'ysang, salqin tura turgan idishlarda va g'ilaydan jasalgancha. Neni? Bizde de shunday duvallar ko'p bo'lsa, saman ko'p qo'shgan. Mana ashtamday turgan kapkil ekan. Bundan kam video tartatlar qarab turmaysizmi men? Bir ash qilib berayin. Qaysini salinatgan? Alınbaytkan ha? Bunaka plov. Buna kapkildi, undan so'ng ishlataysiz-da. Ha, bundan so'ng bor ekan bittasi-chi. Ash damdaymi undan? Şebenden aşın tereylen. Okay. Aş post çakalarga jo'natib qo'yasiz. Of, o'xshashganda biznikilarning tarixi menimcha. Bugünkü zamandan kreslosu. Bir tarafta kişini olgun bir deyim ha. Soğuş göreyli hacatan. Ken, bir dalın. Mizi yok mu da prostoyla ken bulça. Müzeydekilerin tekste koy. Evet. Maşınan resorundan bir dos jasap jo'natgan bolçu. Oyunchasi eri. To'yni ko'masmi o? Yo'q. Atqal ekan. Ona. Müzeyingizin gördüğünüz Qurjun. Şlapa. Züngü. No ne hacatan? Nokta da. Yo'q, buna berki. Jem bere turgan. Buna olcha? Qamchi olish kerak. Yo'q. Bilib qo'yib turganmi? Qamchini nima üzülganda bilaman. Ha, bu yog'ini üzülgan deysizmi? Qamchi sapdan. Ya, uşul biz bilbey qalgan narsalarni жазып qo'ysangizlar kommentariyagacha, so'ng bo'ladi. Bilib olasiz da. Bilbey qalgan narsani bilbeysiz deb chiqaratasiz biroqchi. Mengende qozonilgan. Buna ol narsani bilsangizlar kerak. Bayqush. Жылқының құйрығына алып келіп. Bilib qo'yib tur. Onu çom ekan. Qaysin sen? Ona. Üstünde çom. Ne geldi? Önüne geldi. Ben negerin başında çom ekan ha. Çom dedi. Çaydan quyun içeyiz deydi. Aslında şamal kelib turgan kerebet. Su tөгülse de işteki qo'yib turgan. Ana ne tualet bo'ldi o'shanda. Ders oldu. Aralama. Mana dagı uy buyumdары. Qaylada qo'yatqa shunlarni bir tarafdan turgan. Balta, teshi. Qo'ldan kelgancha eski buyumlarni izlab topib. Biz dagı shunday eski buyumlarni topib chiqib, jasab ancha-munchasin qo'ysak bo'ladi. Komnata. Eğer şu Araplardan yaşayan komnatası. İki yaş oturat. Televizor var ekan. Kurgulaktan ultra. Çırak.
кичине болсо эми тарыхты эске салат экен да булчу. Мендер түрмө экен карачы. Деп камап коет экен. Aslinya marca nih lah. Арава, суу ташыган. Менче маза кылтасыздар, анча мынчалык эски чоң аталардын заманын эске салчы. Фурма тергенде ушундагы тере турган. Мына не деп ойлосоңуздар, жеки чаны ушундай жасаган болчу го, аркасына белдик мына болчу. Белине коюп туруп, наркын курган наркы башына коет дагы. Мынтип фурма терет. Kurman kırkatırman neme geldi? Фурманы терет, тергенде мына көктү деп коет го ушулардын. Фурма үчүн көктү. Stolbağa. Столбага чыгат. Пояс. Kurma pişkanda şunlar olatken da. Ошондо болуп чыгат. Жүзүмгө окшош болуп. Мына койдон бир тан соёйлу. Же каршыга жеберсинби? Şimdi löplatıp şu bu. Yerде жеңем отурат го. Кана шепте отурат экен, а? Бул кичик комната. Мына подушкага жөлөнүп отура турган жер. Үйдү карасаңыздар. Таштамайдар. Örmekle vurulgan da bu. Bizde ileri kolda soğulak var. Bizde yere de soksalık geçen önemlerini arasıyla. Окей, ушуну менен сиздерге арналган Амуди музейин тааныштыруу соңуна чыгып атат. Кийинки сапарыбыздын бөлүкчөсүн тартканга чейин сак саламатта калыңыздар. Азыр YouTube канал Шарият медиасына жүктөйбүз. Бул Шарият медиасында жалаң сабактар, шарият сабактары, жума хутбалары чыгат. Бирок кээде ушу сапарда жүргөн убакта сапардын бөлүктөрүн дагы тартып коебуз. Бирок тааныштырбай эле коеюн.